මට. දැම්ම හරි. ඈ? දාලා ගියා. දැන් මමට කරකෝපියේ පාලා. දැන් තෝගේ මමද මගේ මමද? අනේ නකන්ටගෙන මට කරකෝපිය මොනවද මේ කතා කොලන්නේ? මොකක්ද? බෝලේ. ඕක අර පාරන බෝලයක් ඔය දෙකට දාගෙන ඉන්නේ. අනේ ඕක ඔය හතරේ කෑල්ලට දාලා රිසෙන් අලු කලලා දාපා ඔකට මට දැන් මේ දවස්වල चाहिए නේද? ඒක හරි හිලින්ද හයියෙන් අලු කරන්නේ. අයියෝ මම කොහේ මම අහන්න එපා නෑ ඉතින්. හරි අලු කරා වැඩන හරි. ඕන. දැන් ඇවිල්ලා අර ගොඩිය මම දෙකියනවා. මුලසේ මල හොටෙලට කාලා. දැන් ඔක්කොම කවුලක බලන්න කරන්න එපා හරිය. Ada jodoh. Abang ko juta mo may sige nila abang ko. Mama ukat oleh boleh. Bola tu nanti kau ia nanti. Ini dia macam peluang bete ni ya. Macam peluang yang ada ni bola dengan jodoh dengan kalang awet ya. Kau mau bola nanti kau nak ada dah udah buat bola ambil ni. Ini benar. Ada. Apa ni bagi pandai keluar ni kaca. Ya. අනේ ලොබුටෝ ආහල කටිය යකෝ ජොවි කික් ලොබුටෝ තෝගේ ඔළුව කොහෙද පස්සත් පහේ අය කික් ඔනවයි කඩයි දඩවලක් නෑ අද නෑ තෝගේ ඔක්කොම එක වගේනේ බලපිය තෝ කැත විතරක් මොකක් කිව්වා අජා වඩිය ඉන්නේ පාවොනාට යවුන්නේ මොකද අතෝ මුනිස්ලා ඉවරලා මේ විදේශ වූ කාරණාවක් කතා කරා ගන්න ආවේ මොකද ඔබ කවුරුද මම ජූනියර් නෙමෙයිද Ini ada aja mahal kita kita kan ada itu memang mana mama punya ada dia mau tidak ada kalau mau macam tu apa ya ini apa banyak Anye ayo buat ini mana betul? Untuk masalah korang doa kepada acara untuk masalah korang doa mana betul? Oh mana betul mana? Apa nama betul? Oh mana betul mana? Mungkin ya, baik. Kita boleh, mana ada? Oh mana ada? Mana untuk masalah? Ini aja. Ane apa dia? Mage me pelko kita sama mati ke bawah kita mage. Utama cari oh tu dia keluar. Bukan ya? Bukan siwa, bukan siwa. Kau ini aku amu helme. Alih ibu anda sama lagi dah mana? Aku ada kata. Omong kali, jangan jahil. Jangan hati kita mana? Bagaimana? Ini mereka apa dia sama lagi mana? Jika kalau ada kata yang kali, yang apa kita? Jangan dapatkan daun jahil. Ini apa ini? Lokal. Bagaimana? Ambil, mana? Apa? Ucapan wajah. Ucapan wajah itu ada umum. Tak umum kebanci. Magi be ais kita pada dah. Sampai jauh ada pasti. Mata pasti ada una. Weda wajah una. Ini mata ini kita nak dia. Ada tiga mana? Poros kaki ada dan belum hadis itu jangan mesti ada.